Karbi Longri di sini rola pangjuk PAC sarideng pen Karbi Long serup anglong palun jir kang pupon. Karbi Long Autonomous Council CEM la pen local MEC long bison biatum pen sangpi basa pitok bipia phan kisu kacelang ja phan kerap kapajir. Dipu active reporter jersey ki mi kang pupon. Dongkamokam Community Health Center along kecheng si Snake Bite Treatment Center kang pupon. Iskar Bianglong BJVY matumpen patur pipon si armu kacheng pon. Aprang si birta kilara do anuphan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terangpi non arju ikha birtang tonpen. Rong rup inglong arlo along kidu kethe keredo pusitami dihin kaduria jok kethe kedo anta radaphan pachini thekthi mati warsayawi lasila pusona bang phu bang phia tuma phan kacherap kacheto don pen angsong an kirung dunakinang sot lopu Karbi Long District Commissioner Nirola Phangchupi ACS pen bor iponsi Karbi Long serup anglong pu alonjir tokponsi soketok pangduk pu kilun kachethang plup sangpi lina teron pia phansi palun ponlo labang swalonjir kasonsi studio production pensi sonsi patang ponsi jakhongi phai hiniarni Karbi Long District Commissioner Nirola Phangchupi ACS sarideng pen ingpu pondo lunse pi sangpi lina teron piatung kiduk hektik kachongrat chot pensi ane omta ki cholong chot lasia sona lun ke Charlie jikali lun kar jujia phan anta mobile phone anta avi lasila puson kiduk det atoma phan kang thurpon kang honpon akinang sot lopu matha pongsi Karbi Long DC aningke mepen mobile phone lapen guitar pajerpon laso lunjir kang pupon along Karbi Long District Commissioner ACS Nirola Phangchupi KAAC Art and Culture Department Deputy Director Kathi Katharpi lapen Karbi Long District Commissioner Istabatum Chetongdon. Adu mita chitkordu ya Sokito pandu tektelang pe adu Sokito pandu tektelang pe adu mita chitkordu ya Lasong si sangpi lina teron pia phan la ansu si lun kilona pirthia long kapaprang dunja phan pura Karbi Long District Commissioner ACS Nirola Phangchupi pen hirjume pajerdun retirement number after retirement I will keep on writing with the support and help from my son-in-law Mangal Rongpe and the entire team of Sunset Studio mahokoluke heri koribo nwarilo I will be in the field of music and culture for the people of Karbi Long jodi if possible I will try to take them out even up to the level of state also etu mor prayak thakibo ajitu horu eta linak loija Karbi Long aru bahut lina ase tekherokoloko aguai loija eta sesta ase lina all the best lapen nilihin pen ke ahir jume kaita dolo lapen kaita lun pen you keep on singing kodai gayei thakiba kaita lun pen nilitum Karbi Long arat ahir jume kaita nilong dolo lapen pini ladak nang sangpi lina teron pia phan la puson lun kapalun pon thek lapen kang hon kang jin sopen kerap kapajirdun thek apot Karbi Long DC phan lun sipi sangpi lina teron pi pen kachuro pi pajerpon lina teron pi nili Bugyan District Kuligaon Tonkero he nili to lok ana nikane de to piglo de chichini ne dele he sitalu de bom lo nili DC baido apanili ning sampiglo lapeng alangli mor sing sar phana ning sing sampiglo asi nil phan sita me jola an kerablo a guitar pen changlo mobile pen changlo alangli to phanili ekdom sure kadom jupa jiriglo ning sampiglo sar mem na hanglo baido asi dampilo lunpilo thikede redede sita me asi labang solun kita ke langli
more sharp pen baido disimem si kitok ta ho na se alang li tum sharp pen baido si nili phan na polon toilo West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlu rup sing timung arong amikar kangbura terang achor sangpi basapi tok BP kisu ke pangji si kachelang ja phan kiduk thek tikajok kisung thek tiklo lasila so si kachelang ja phan kerap ki chohang pu KEECCEM lapen local MEC long bison biatum birta long pen thek long si kedamtang jakhong ni phai isiar ni KEECCEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC long bison biatum pen si kachelang ja phan pherangki klembang phu great son timung a ekona long tangka suri kep thapilu lasila so tangka kedamtang jakhong ni phai isiar ni pherangki great son timung sangpi priyanka lapen rongasar rup sing timung atum pen ahem an humri damsi bangso suri kep atangka pi pajir damlo KEECCEM Dr. Tuliram Ronghang MEC long bison biatum aning ke mepen kiduk ke lak kisung ke boyatum aphan kang hon kang jinso pen kirap kapajir dun theka pot kisung det ahem tu natum pen CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen MEC long bison bi atum aphan kachuro pi pajir pot borthol pen great sontimung Karbi Longri Abirta सबसे ta suri keplo nili do ai mu nyahok ta long iku kusi nili ga kamata ini karong tulo kai ta aling thi ke upai te hang alang long wer po chu long wer po si chirap dun tu matha dun gom po son be kanta churu depo eta misano na chirap dun po an husina matha na chirap dun po mi gulo rap kat kisu pen ke rap acho hang pen alang ni tuliram no hang nang rap lo pen ini ing sam jin pen ita an so sa hir jumi na kipi thulu an so se karbiang long pachari thuna an so se ke thegi de pi do thuna si ne phanta pi ni ani ke nang rap lo po ni ta ni ning ching sam jin lo alang ni tuliram long ha ne ni phan nang rap lo po ni li ta kisu chelang bom bono li kisung penayok lang li tuliram long ha ni li kisu penayok si ni hema sore su penayok si alang li kerap nang pipono pen nasi ni ning sampono si ahir yomi nang pitui anso si nang li ta te tutame ni li kanang kerap dun tui ngamra lo tasi kanu ne alang li nilirong me ka lo alang li nilirong si pherangki lo trang sang anu ne la tum kisu kyu ni stame alang tum kanu ne da kisu kyu ni do wom lo chereng no lo bini aso suban nin ta rab dum mom lo lasi non Karbi Longri Abirta pen pir the adang pachi thang pen asap su tuliram lo hang CM Dr. Tuliram lo hang ta asap su bang da asap su rab dum lo kisu chilai phan ta pen alang li long bison beta emi thang homo si puka ching hon pen emi thang la election hut bhu jok dun vek alang li tum bhu jok dun vek pen la si sia ka ching hon alang li ta asap su pi dun lo la si aso si non e phang an stame ilitum ka ching hon ka chira tamne la da Karbiang long pupelo stame nilirong an stame kanone kisu ni pen dang lok towar punajat punoi kan su ni alang li tuli long bison beta alang li phan pi highway ke alang li ta nilitum phan nagrap nai la pe nilitum da asu se mo next mo e phang ke wang yas tam alang li phan kisung gi boy tin rap dun ji la si alang li ta nilitum phan nagrap vek nai ji la si non nilitum ma da alang li non aning gi me pen siam aning gi me pen alang li long bison be aning gi me pen nagrap lo la pe non e phang tam be alang li long bison be bang ama thang mo si bang ke alang li ta nagrap vek nai ji nagrap bom nai ji lasi nilitum mata molang li apor hut nilitum na cerap menthegi lasi nilitum ladak nili timung orang gambra penta nili lansi Karbi Longri Abirta phan ke lansi nili beta na pachini thek chalo kardo ason kapathu pen ok prana phan mesen lasi kapathu da isya kenang sora sondong lasi diphualong pherangkia bitung atumta birta kirip dun pangrum dun chot kali
kapathu phanta apor chipipen ok pran ke messenger phanta apor chipipon nangjipu mathapon pen dipu active reporter pu amen irponsi asonason kapathu dunbomlo bonda kapathu japhan jersey akenang sot pupen BN News 7 CEO Bapuram Singnar aningke mepen jersey kimi namponsi jakhongni phai hiniarni laso jersey kimi ingpuponlo BN News 7 CEO Bapuram Singnar pen aningke mepen lapuson kacherap kachetudun thegapot dipu active reporter bitungatum pen kachuru pi pajerpon Firlong je nilitum dak difu active reporter da tumaphan je nilitum dak cricket ke pathu pinangan ni tum chepate dun dolo lasonak thak se nilitum jersey bang avelang so pena jok nilitum long kaching hon dak nilitum news claim rab lo mate dak B News 7 ahempu alangli ning ke mepe nilitum la difu active reporter da tumaphan alangli nilitum phan jersey nang pipon lo la se alang liphan choro lo la se nilitum difu active reporter la hen pen same anso se nilitum la along je la ke pathu ki bi along same ne tum ka chepate dun je phan ne tum chisik pon bom lo la son dak taxi nilitum phan la puson ang kerab abang phu nilitum along non nang kerab thega pon ne tum la difu active reporter hen pen same puthot ka choro pa jersey nilam thing ton khogla kadam difu active reporter are cricket team aphan B7 News ahempu mate alangli Bapuram Singnar manchorolo tapuson jersey nang pi thekapot asenitum difu active reporter cricket team pen kachepate dun doi lase laso long inang shot jersey bang inang shot lase alangli ne pi pachorolo lase nili pudami bangke cricket ki pathu pono football ki pathu pono lake isi okpran phan misen lasi kiwang jilang oi mitum dame la thang be mobile ke ber chop mai chok chelo lasi la football cricket tame patunang po lalu pote okpran phan tame pun po lasi kadok kawe Karbi Longri nangli tum tame cricket ahin pono football ahin pono ason ke pathu ahin tame nangli tum patunang ji lasi alangli phan nitum lapuson angkerap thekpot Bapuram Singhan ningak long pen surusuri kachoro pajirla West Karbi Anglong dongkamukam arong supia dung hetalong kidu dongkamukam community health center along jakhongni phai hiniarni West Karbi Anglong district arlu along kichengsi snake bite treatment center kangpupon West Karbi Anglong district arlu kedamtang ahut ke penang an arara tumaphan phirui archuloti ka pherem hei hui pensi chepami bomlo seta penang an atumke phirui abiketan karchu atumaphan ke tebok terai kachilang adim ka vepen aprandam nangjui titia tumta du ulu seta non ke matha nang nilo West Karbi Anglong district arlu tami snake bite treatment center ingpupon erlo Bangso Snake Bite Treatment Center Bitung Reng Thama Ramson Rong PVDC Chairman Arideng Pen Ingpupon Along Laso Along Aluhiaman Pen Dr. Jogat Singh Teron Joint Director Health Service Hamren West Karbi Anglong Dr. Ranjit Kumar Nath Nodal Officer for the National Viral Hepatitis Control Program Hilton Saikia District Program Manager of NHM West Karbi Anglong Dr. Biren Chandra Timung SDM NHO Dongkamukam BPHC Dr. Durgeswar Inti Chief Medical Officer CD Dongkamukam BPHC Eldrin Phangsu BPM Dongkamukam BPHC atum chetongdun Bangso Center along Ruiphe Ruingku Maipang apirui pen kedanglok kaprek abigete apiruile archu setame kepami un avarsai doji pusi Dr. Jogat Singh Teron pen than pachinipon lapen ajo phirlo lewang pusitame phurui karchu kachelangji aphan avarsai longji puta pachinipon thu Borthol pen Great Sontimong Karbi Longri Abirta Innovation Corridor Lason Hot district long tung non Hamren non Katupo langsung Katupo Ikunan Katupo Kerun Katupo lah Pilipina Katupo Laso kita itu already dasar tentang training dan selo start tentang training dan selo Laso snake bite center ke Lason
Purikat supen lagi ke dakwat kita. Akhirnya langsung purikat suke pilkapto ojon doma emang lagi cini. Kadang itu 24 hours observation kan ini. Langsung 24 hours sama orang si peni ojon sa snake si dapat kacu lepuate sains itu misal kali. Langsung kan belum itu dawai dulu medicine. Langsung medicine ke konsultan kan free dia medicine saja loh. Itu patient apa lepepen. Nah, isi tadi cross ni ada. Lapan antu si aru la beju kita dah kita air center long corning bisa kaki berkok tahai. Nak lagi itu ambulans ni ada usaha program anda tu. Lasi non penting la Karbi West Karbi Arab lo Karbi Arab terus apa nanti alamat yang lalu je. Kurika culu pulote logo hospital long dapat nak non dak itu ceng lo. Next itu butik West Karbi butik pancing program apa? Nah, kalau dia medicine kan nak lihat tu, lapan training dah itu dia ada. Lasi, kan macam training kita lalu, kita sudah buat hospital waktu ini. Nah, soalnya abidat, dawai abidat kalang bola, kita akan dia abid dia dawai abid. Non si, non helang ni kan seperti bola masuk dawai nanti. Lasi dah sopan. So arah itu kata hang kita ini dulu lekat sudah proses hospital waktu kita kan cepat kali lah atau mereka hospital waktu kita kami itu doa already stop dia lo orang sudah dulu aplen tak dulu heroin tak dulu jadi jinding tak dulu bukan tak dulu lah dokter ke ada lokal tu सब training film सब training film lo no lah suatu yang tu dong si patient bang lo tu lah treatment dokter medicine ke tolong apa Kedamtang vu signify thom kebarni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma Golaghat District along ka humridam kedamhot Congress atum tudun paksi langibong pen katengkheng dun pupen Iskor Bianglong BJYM atum pen patur pipongsi Atul Bihari Vajpayee Bhavan BJP asai hemalong pen towar pi along an armu kachejingpon Down, 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 down. Congress side, down, down. Down, 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 down. Go back. Go back, go back. Go back. Go back, go back. Congress side, go back. Go back, go back. Congress side, go back. Go back, go back. Congress side, murtabad. Murtabad, murtabad. Congress side, murtabad. Murtabad, murtabad. Dr. Himanta Biswa Sharma, jindabad. Jindabad, jindabad. Dr. Himanta Biswa Sharma, jindabad. Jindabad, jindabad. Dr. Tuliram Rohan, jindabad. Lasor muka ceceng ponalong KEECCEM Dr. Tuliram Ronghang EMs Emesis lapen Iskor Bianglong BJYM along Klembang Phubang Phiatum chetongdun District along Honorable Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ada kabizidam ada peni scheme kangpudam phansigidam hala da kedam ahut Congress party tum alang tum office athengno la Chief Minister Sarphan hala peni lang abong men kewardun kai tek dun la so opportunity tum pini dadak tum ang protest demonstration itum pilo la silalo la labangso kai tek dun lage kaprek yata kali alang tum aning kosalo aning keho alang tum sarkar dohut Congress sarkar dopam hostame claim one 15 years alang litum dak chari data pistame development akam claim dekhe sitame BJP malom subeda par hostame development akam mang litum claim unolo la so pot si aning nang kehodun la so pot nang kelang un isi la tum mangen non mang nang cepak lang dun pudam la puludang te la tum karakter long la son se dokok lo athema la tum therak dulu 15 years atum rule that pin thekte that non mang BJP tum mangen malom subes tame thek that la so pot la tum la so pot aning keho mate la tum ka therak ka cepak lang lo pudam la puludang te la alang tum la Chief Minister Sarphan ka tek ji la tum ke order tum arai dave stame pene alang tuman sarkar phan kachesong labang ke kadu beta arai do stame kai tek dun bubang latum arai de la sini tum ladak pini labangso protest demonstration pe tum pachini lo je kewang jilangan stame la sonjong si dobom pulutang de tum Bharatiya Janata Party karjakorta tum tum mentuni ta chechak che kewang jilangan stame lapen prabdin pen la mama labangso gotona long kacherap tum han prabdin pen nep naing busi la district administration tum hastame nil tum hin pen district Karbi Anglong district east Karbi Anglong district hin pen stame nil tum hin pen dabidun lo
Don dunde la sona kam lang no ke nitum entunita cha on e pus nitum chipak langon lo. Bini Abirta lan si kang ton lo kardom.